Ano ba yun? Hinama ko. Habis lah. Habis, nakuha talaga. Tapo habis. Memang nga habis. Dah ka lang, be. Amang, wala ni pamangoson. Nang pala, jalo nang pala. Laman nung food daw. Mahuli, ada apa? Memang dibalik. Sonar, memang lagi pusing dah dibalik. Bah, ang udah raw tuh nilai berpikir. Dah, maksud tuh alanya ale. Lagi nama malay. Dah, mulai maksud tuh kan. Sonar memang lagi pusing dah dibalik. Taring nggak tuh harganya sawi ton, apalagi sonari, ang sawi ni ba, ape harganya sawi pilih drastis kan hera, dang mulak model, iya le, ang nabe sawi nilai, jadi saya harus sonari bayar harganya sawi lah, tungar mah pokok nilai, ape, ang telekom bah, saya bermodal nilai dah, baba bayar mungkin, memang dang nasi nilai rakan, emang ngan harganya sawi pe tungar, ibu jual marpe, ang repe ninja anak kuat emang telai bah, iya udah balik bayar kom lah emang. Bama sekilo sonari 1.500 dok. HP iba pe panen olah 20 udah bah. 20 ton dolah Nabi gak bidak kalau sawit nilai. Gudang mulai 20 ton nih. Dak 20 kilo dolah dang 20 ton. Baru aku doi ipe 70 hasil maninja berondolan kan. Baru sado bina sian dep di jabuk kimale sio pak kabonai. Jangan malai. Baby dong. Mana sih ini sangkar na pala na sawit mo na pala bidang. Jene puri jabi mi do. Na pak pokoki. Hola ni do. Tekom bari ho ibe tu bisa diri di rojandang nai tanah po yan lang mati. Ini sakar na ba nggak serius sih ba lah ini na lebih udah mungkin aku sawit tu bidang ibe si bitu bilo berondolan ni sian sawit ni opung syarte te opung si tali do buati opung si tali pola ni opung kuli berarti harus dalil longon ninjana harus dalil longon ninjana bah ayo dong opung nilai HP udah kamu dulu udah kamu dulu salil longon lo jangan lu para kone barang si HP HP bah memang dang beru bah udah kamu dulu apa kamu tunggal kan di sawit ini bebem HP na sawit dia kata koyo parah dia sok